Nyene twa Veronica siombua musaisiana no thocha ndini wa kilungu cha tunenanie na ende ni uthocha ukabikie tuwabikie kutamba nimwe kumayungi na muthia wa kilungu kitu na ende kilungu kino ukikwatie ndini wa Facebook page tu ya Mutongoi TV kandi ni wa YouTube ni Mutongoi TV /FM official elawe na ikulio kana undu wenda tukanena nisia tukatethia mbai kana tukasubia mbai hotondo andome kwa seno bikie kutuma ndini wa namba ile 3 kenda 5 tuiva musaisiana nundu waku na nundu ambai ya mukamba nini twanena nyava mwe na twoka bamwe nitukuvikia na kutethia mbai yitu engeti kalibu ndeni wa kilungu cha umundi mwili nesa muno Faith mwaka wende yata twende nesa mwaka oyi ekatosise kaneto vamba nawe ni Januari mwaneta yenda matuko eli ituko ye mweneta matuko eli ituko ele indi tuibika 50 veka kadha mea tatu kana tano lakini kodalanga ile musio mwana kada mena girl child nukete musesa ekaini mukethie ndi muthocha tunenanye na twakane asante vani mwitu muyini asante bishop kwa mwana muyini no bas inethe abane mbe nunu ninyethe ambai Bishop Mala tunenani thank you Reverend Daniel Chalo Kabeba ni mutango nyendimu ndiki nyakwe mutango mweba inyakwa mutango mweba webawa moga ni umwakia asante ndo koge ikoni ndo koge ikoni Dikwenda muthanani wa mundu tunena ni seyulo o wa Kisomo kwithi wasiana singi siamna mbingi sibine ya wande no kethia sina mundu o manenea kana wasi ukethia mabine wande kana o Kisomo mwene kwa kubetu tunene si Mathina ala Nthini wa Kisomo kitu ni maundu meba matono shughulikiwa ukethia watire na ingi siana cia school isiyekanesa undu sele kwika kana kaina bine wabacho ngokethia kai kwisilia nesa either ni mwalimu either no nzama ya skulu ni kwithwa ni sindu mingi seriawa yani sindu ini tukomanite nacio either oteisoma kana mwana waku kana mwana wa neighbor sindu ila si uchangia sana situ sikeke nesa na kiuki indilikanya besiana minister wa Kisomo na isisiana ngili 3 sia register weka mutiani na sinaika na musumbe etia ukani mubyo asia patuimwe pa investigate weni kisiana isu singibitu itanesa eka metiani na of course with us nayo na Mathina latu kona tunene umundi yoni Mathina meba mekwatite sena situ ndeni wa maskulu au kethia sena situ sineka nesa undu sialite kwika Bishop ndoke nambe yonaku we pe Mathina maingi muno tikambia kunena Mathina maingi muno wambie na Mathina manza na ni kwatia nitabailite serikali edho etiukitikala na tapane serikali ta edite kuthuima yolwa mwebile wa bishi na mulunganilie wa bishi nundu pekana kamwene lokomana na kwa kakambia koni kaekanie na skulu nundu nyinyani wa ebie nyusu bishi nyusu na ekalongwa na yukoneka kilanda tika sionthe o balabalane kalatitio chao kasia keigwa can discouraged completely keigwa kathelebyo na kaina haja ya kwikata ya kuendea na Kisomo pe undu wailite kuswani wanandu makatunga mitwenzama ni kana muno pakamanika iuluwa nza na iuluwa kiki to school fees serikali ni kwacha ni ibete school fees lakini ukalika maskulu niweze meka utangaza yuta yuma tangazite uluwa CBC free enda masukulu niwethia kana mweba CBC either ngilile kana ngiliuma maana atano materials na kukungi ma TV ni tetangaziwa ni gitata ni betwe na kana kuka ilungwa kana musiinda newa mathangwa sainio kaibendi ethondu kaiba kana ka wisi amuthe namuna na results ye monengano by the way ni opeke ngwenda okuja tende results ya CBC yeumie sinengana weta certificate pe maskulu matema nenge siana ona sei matesekana
kekiata Veronica pe masukulu sai ta muno kambani kana katesikie ka kwatiata na wakulia ndwe wakana bado inambauka wakulio yewa inambauka na ewe machogu atangaze binda ingi kana ishaumie lakini yusi emeto ne wasiana niki kwa yusi nduta yini nicho ito no bikabando kethia kana ne katolika ngo pio ila ndo none na muhimu ni sindu cia mutheba tozu za na kutumangwa musie ona ethwa ni material ma CBC mutumanie mundu oke na kithuma aikana kuga mauka kithuma klasi ni kayewa sioka musie uyu koke na kithuma no inyanda nethinza kabuli kithuma bala mbuchari kithinzia wa mwene nunenganie cia thikula itwawa yuna kana kama kana cio kulia yune thinza chao ni kana ndo ya kithuma na kangi katila ng'ombe kithuma nyamesha kitau ni kana katwae so pesi ndu muno cia usisia ni kana tuice mathina ama Kisomo twinamo nundu kina mathina maingi muno ma Kisomo otiende ana kuchangia na mathina ngi ta ukamba ni mwingi ukamba ni kwitu ana Kisomo anene ma Kisomo tafadhali meka lendi pena thina munene byo muno wa alimu andwala alimu ala seo tinamo na curriculum sito na activities sito iyo thukumithio ndo cede to thukumithio ko utekito ligatukizo mone gethia mwana esukulu mwana nuendie esukulu mwana nuendie esukulu maybe ingende ona ici ana igweto kugula je yuma nyumba mamito ka bingende nundu pena mathina mundu faith ni challenges wa kana mathina meba mendini wa Kisomo na nundu we have to represent kana kaka ni mundu meba ukona my limit kana kaka ku perform ne sandeni wa school ningutungia aishimi wala moni ngewa ya sanitary towels tula tutaulo ningumatungia mobea june kindu cha tuma kana kaka kila mwai kati ya skulu mithana mina na ibinda okay yo no mundu issue isu yobo pe ando mata elewa mwai ni chao kwa mundu muka na ila mata elewa kana kwila casting alimu siana ila nene o amabete yo chume si undu kwikika wiesethela ne mo stigmaize mwana ni mo mandi stigma yeta wata na kikamba ni wo wa mwiki ya ukesethela we oneka tote se kwisubia na tape undu nekie muthuku ni kana kiwiki ningutungia mubia nundu chwikingi cha tumabu pengi pe ila teta thuluma cia alimu kana ni kana ko ka skulu na we mwalimu ni wamamie balange byubia ciane kana ne kau so wiesethela mwana usu wa frustrate wa ni watu manomba kwa mwalimu ona bala chweta cha leilwe lakini still niwese kakana kaetwa skulu nyeta itu ni lilikana ibinda yitu twaketa alimu akilazia wa kwa mana mwalimu kaungama ata ngoketo na ndwa ukusia kana mwakoma ni sokoni ukizeze wana ndwenda kwika ona ndwenda undu kuona na wena ukonie na wona ndakwati uaku nikinundu nitwakia alimutasia imaito lakini yu pokie kiucho kachathela ni interactions mbingi siasia ina alimu ukizeze I mean siana na alimu ukizeze la twane kroketwa dikatikana na peki nukitwa internet onachocha nangite twana toka muno ukizeze la pe language la katoma utumia na kaima na sindu thuku sisi utuma sikate tine na kingi kitumasia na sia twili tutasoma muno nuka mwalimu akoka aka either akaumena kana akakwenda na could be kewe kwenda o mwalimu kwenda balawe ndana akekwata na result kuumena na ibanga mwana oncio na kethwa akwatete nzilo ngamwike ya no betete niwese mwana usiwende no mongelelo tumanu enda kila na ke bishop wetie cha alimu alaseo ona momaka makuya wa makata wa institutions ila bando tumane mundu kuyitu ena weito mwingi pala tuina kenengo kingi kiloko tunenga no kunenge asiene situ aikuwa ithio twa aithio benefit ya na utwakuta bake uchate ya utwaite Lake Victoria yuko kiukutethia indi tusisie potentiality ya mukamba ya ichao mukambe wese kieni wasemba nondo the few
alama kwa ata mundu wa mabuild nuona undu masemba aingi pe akamba ingi muno me China mose twe nundu ni monekie potentiality yo na itoto sise kila twikwika na ende na ise nongo isone na akabeba yuta te kulie na itu twaileje ikata nundu like ukamba ni this time ni twebalokete muno school ilasia inguma Paibando school isuzi na umilile. Something very wrong is going wrong na tiyo mananiki. Nondo ndi imagine school jana jemwe ukamba nibeo school jemwe na nitwetha watwezi tatala niluisi school siya bika itano kwa unao nituwekutu nao najo silikale najo ya ukamba ne juti ya izene ya muti yuko je kulie what could be wrong na meta stakeholders na timu mwalimu amina miyakele ata namba kwaka nye nazi ya mwalimu wa ilo manosio wake amina miaka thandatu abetanga ilasi pakupi thandatu usiendete university usiwe mwalimu la wa ilo mathani musio lakini mwalimu ni woke wasa methazi ni woswa ni twatwa akungwi na indi na mwalimu ni twethe wina discipline school ithe waina discipline nondo ila wethe wa utena discipline mutio uko umabu ukatheo na ciana ciaku Wow, ni kwa tia siana asiai na limu ni mwende na ukwata kendo ni kenda wethie Kisomo kamba ni witu ni chasio vala chai tene bairia kamba imesikie maiyo itu naitweka nesa na kusemba nipa tibalukila bani utongo ye ni alimu ni siana ye kana nasi you know see neti na kuya ni advocate wa Kisomo zinola munene tena guo zini wa serikali sia mutiuko igile transition yemwe yai iko kengi na yuka na pupa Kisomo kiyula nundu ki generate ya mpesa kitungite kuo na bayo ndo thio kaongwa kiskuru imaanisha yu siasa makeye kuongela mbingi muno instead ya kwikia siasa thini wa Kisomo niweze teke ya siasa Kisomo ni ilanzeyo tithi ati advocate sio siana situ itona kuimprove ata nundu atongo imaitu majority mayithia mena connection dini wa maskuru alame thia na connection na ndo anini muno na muno alame ukaiwa meta si manengane mbasari na faith aneni nesa asia niaki ya kana kau kunengwa mbasari nula kotu itu na bai mundu wa ilo thiu tuleliandu so majority yithia meta asia na mayete asia ima motivate siana medite asia medie kula kana meyona ni meyanda tuwe matwae mabumbe that is what is happening now kiuni chokiende yuyu na nikana tu improve maisha masi ana situ undumo wambe ni twaile toswani kokana ka ni cheo kitona okaya school kakeze ya school nundu nikpatoneka nondu sinu toneka na nienda kuweta kaindo kwa bishop na faith nikana mamanye tunaisie twaile kwa identify kana dini wa kila sub county na ward kana kala ke nidi muno na kana guni sharp ke na kile kokesyo muno nikatona osoma kana ngwe full sponsorship nikana kasome primary kakilie na kaithi whole level kakilie na kayambata university kakilie nundu you already undula tuumena muno ni kusomethia itingu cia ciana kabika bandu kayeka nenda okutabia nesa kana gukatona ithia kakomiu undu bishop wanene na kakomie koka school concentration yako kana kala kaziki kakwati kakatono kwati ya kila kiumaniwe uyithi aniki kwa nundu wanza unu ni withi yawo gwipo undulo wangi ungi wakele wanena ne faith ni terrorism tila kwiki yakana wia ukethia wakatelemilie kila bandu bonde withi yakaina stability la kala kila sin ni kana kethu kize kaina concentration nukezi mwalimu muna ayuka ono aimina utakonea ulongi ukite wa ukonea so namo alimu tuenda unena namo faith yundu wanena undu wambe walimu ni calling ni wito nundu weti yawe kana katumanu uko kuwa tumanu nuisi okokeke kindu kingi nuisi obya maisha mako mauni kwa hii calling mwalimu ndailethi anatamaa ya kana kauo na banini ni kali tukake ni kana kake ndailethi ana maswani makana kana kake kindu kakwite undu wakeli mushini wa ilo kuya kana ka ai elekania na kala kake mwalimu yu akakule ko kala kakwa kaka treat woyo utonekana ata nikana yithi calling nesa wito nikana twake mbai unu mwazia tusubi mbai no ndisubika pate kwiyumya na kwinengane nikana twambatie kana issue ya ukua siana
na uterrorize ciana kwanzia ya kulea kumanenga results, it is an offense. Actually government jitune ya neni nesa na yele sia kana kaka ikakue, lakini nuisipe blackmailing kala kaindo kazi yaka utopa kalangi pending serikali inena ki no yithi ani sene ama principle kana ciana cia bikazi ambe ogwo nengi ndo ciona nziani na umwe ya cia kana kau nundu tiko kaiva avis kaile kwa school ni kana kasome. In fact kaile kwa school ni kana kekata ona kaupe expenses siku ikata siendeka mundu la waile thongwata nionzio muno katikati wa mwalimu na musiei ni kana ko kamende thini wa school ni kana mathina ya mabalukia kwa ciana citu ciebalukwa nundu asini mind disconnect ye na mona kasamuko ka kwandwa makwani ni kana pandu ba kwita musiei school akamwe kana kaku ni kenda school ona buo kwa musei ndana utu ya kwa cia ni kana kwisela bala Veronica ni kana wongelele malidikane the trauma ila musei wo filia kana ni wake ya school na maana 5 na ivika kayewa kasioke tell me the trauma hopelessness ila inya wa miona na sarela jibo na keli kama kikindu kwenda wongelele ni ti lazima unatumie mbesa no woso musei wa kana kaka ukakea ukawenge field ya bandu ni mande mundu la ni mumande ya maana 5 ukatwike work for education ukatuthu kumebu twenge school to bakelangi twike bandu ni mande mundu waibe ni muibe wiseze la mbesa isu siatulwa siekata sialika fisi atongo ikubadili atongo ibaka ma school ni kwatie mwana wa idea ni Madam Faith abandu boluncha mwana manda musei usu munenge we abauwe auwe kana the sio school kana waito sindo netha no kigu kana no mboka kana no kitungu nikenda ciana ciendeye na kusoma kaitwe be mathie nituciokeria mituki Musaisia wende na kwile la kilungu cha tunenanie twende na ulunga kisomo kitu na twende na unena nisia yulwa mathina la Nthini wa kisomo cha ukamba wito nikenda ciana citu withie nicie kanesa na itwende ya na kutania kisomo Nthini wa ukamba wito mundu Bishop Mala no kuona relationship ya ciana na asiai si affect masomo nene se asiai ni methiwe maithukuma kiuni cha nundu mwana nake no kwenda kwibiwa school fees asiai ni methiwe me so busy no ethia musinde na saa cia mwana cia kweyola mwana kiuni ukona ta umwe kati wa mathina ala me utuma ciana citu iteka na sama school na pia discipline yetha yende ni changite percentage nene muno byo nundu ila tina na icie kana ngwatanio ya musiai na mwana ethano lika na chuma kithelu ngwatanio ya musiai na mwana niyo etae performance kwa umusiai yo ni wailite kwithwa usika kwa kilungu kinene muno kwa kanani nundu be undu utona itho inena na kana kakesa kumana kana ko ona kaimana pe undu utona kwithwa ute uibia kana obisi kesi wina mbesa kakati ndio ulunga ngwa kama kana ndwina concern nako na be undu utona itho ile kelia kana kakamana kana ndujalia maisha mako na kayambia imandhi anzia ciako mwene ila ciakwa na icho kuona amwe tho itwile tutoisia na kayete mucia ikana na kaicio kakekera kakamine mutiani nundu mucia yunda ithwa nebinde cio nduthukuma utuku na muthenya no lazima withe na masaa on makuna kana nikanoka mboma nae we katumbele aende hata ukamba ikalanthi nake ukamana utumanu wake obikite ba ona ithwa ndu icio soma be umwe isi wakwa muthana wa muno utezi usoma lakini neta cia mwana file na ndezi usoma na ndandike citu ake ukona apitite thangu yoki pa uneka ngiara ba ndadi ba ona mwalimu namba ngiye na no ba ikindu wene lakini musango wake wa kuona nyakana evau kana kandu ithia kenenga musiai promise nake musiai ajeki abiti undu skulu itenenga we mwana munene muno wa ciana cia binga wambe yombania maundu mabisi kumbania kana
nundu relation ya musiai na kana ye muhimu muno pio katika kisomo niki ubaluku mwingi wo kambani amwe moka ona umete sukulu ena waza kikubaya semboze ni utekigu na nethi mbisezu yabia nundu yelo ya nyinya ni ya mawiyo mbisezu nethi yekara yabia na wamina kubithia mbisezu pio uyakikisha tumulina ubani wa dhambia na wamina dhambia tumulina uyakikisha kila yukana kanengiwe assignment kayisa ona mwanya wa kwisa kusoma jengi nundu kanengetwe mawia kethi ya mawia mombie nyeta kwa ina menete muno no kange wa saa ingi gewa thiutha cia ng'ombe ciesange kuituka endotha cia ng'ombe ciekara ciesange kuituka na kwa numete skulu kamubuko bala na tia kani kitu au no bau nesoko ya ukua leu niweze ta kua leu nesoko nesoko ya ukua leu tie thambye iyo bala na iya na you relationship ya kana musiei kana kaisoma na kana onake kanza ndiri ya musiei yemwe ona kwa ndia asoma ithia kwa ndanzomethia we bahati no inyo kabawe ngusomethia yukana ga imanya ni ondokwetao walimana ni tutia mwenyu ni obane tutia na mo tutio na tutia ni ngorutia mwaito yube kendo ngwenda kana tu discuss Veronica Kimanike ukambani na nitindi otungirela ju ukambani head of department ya education kwa mwasita serikali zia mutiuko nazio nitasieto sia kwambata ndo hii otioka ni tona hizo totio muno serikali hizi ya mutiuko ni baile tosisi okambani ni babala bokie kwiki wakaloko akamba mae ko perform nitabetangi we sindu by the way twabetangi wabi nikanolo kwata 0 akakwatwa bandu tono kwata jeshi akasembae akakunaye mubila na twasio kingi twabetangiwa iulwa kwete we alimu alame maana yuethi ajuta primary waliko company primary sio then alimu mamusie iyala mamusie okay wa mwalimu wa social science ayakana ikaimutiani metoke nambo hiyo kuwesia chao nambo kana nambo isia kiune wa kana muthukumi ndonga mange yange itine ona gonge itine katelesiani ya mwalimu ng'ombe yake yatwa ya kwa mutui kwa uwe wo yukaoe you nethia mwalimu la kwati kana hesabu ambo thio kuna hesabu ya mbemba aitalethwa echibo emwe ile itatu no nde bai kunia kawe no nde bai kunia kana ka wakati ya wake 3 times 4 na kajisi uisioka nundu imendana ma uisioka beitha maenda na program thia mwalimu session yake ni nele 40 minutes kwa mwalimu itweka no kumine kwa nina mutui aizioka izaya ke yathala kana ku 4 times 2 ni yathala wow ondo ife ninesi akanitutikie career women akaba na kwikata makajaribu at least ukethia nimetha na mwana wa ciana munoni ni weta na ni na weti yo ibende cia imindoni ukethwo ta join dots cia mwana akuma na beka soro bandu na twi career women mbe ithwa nuwe the custodian of your child's file mwana kwena file ithwa nuwe custodian yake eliliga friend yakwa wa file ite file yana uya kana kake kumela kambiye kwandika to latu zero mande ka twingi na tukwani twingi 22 on the no muye paune bogro yana mwana aku ona we career woman always create time we say the lawina sasi ya mwana aku secondly ange wana mwana aku ukamukula sia wia waku nicha what are your fears kaka kwa mimi sipendi mwalimu wa maths sipendi mwalimu wa EBC sipendi uketsede la kana kune wa identify common enemy wako no kethwa ni hesabu nundu kaimeka kame na mwalimu nundu kaikwenda hesabu kame na Kiswahili nundu kaikwenda kame na mwalimu nundu kaikwenda science kana Kiswahili uketsede la kwa kune wethi wa wijani nako na ithiatati career women responsibility ya musiai payo career wewo kwethwa we musiai it's a career on its own
ko una ni yo karia number 1 ela waete mwana osu ngai ni wa unenga assignment ya usobe ya chombe ki ukunengi oselela balawo ngai wa unenga na we make sure mwana osu ni waela na ndokatwike karia woman wizethela ni wa value we waku mbe wa mwana waku kana ciana ciaku either wa wese kana we ogoko thele lakini ciana ini cio future yaku wako wasiana ini cio cikausobia ona bala hivi tupebe mundu ungi ona tu yendu masometha cia kana makausobia lakini o masometha cia na mometho me ona future yo na metho me ona thayo wika mundu reverend silikale balokila ba Mathina onde tena mama skulu ni chao chele kwikwa silikale ile kwikata Inuisi undumo wambe ulatinenie na twende na utungilila undu wambe nomba kama manya mwalimu ni wa kila skulu yonthe ti ya skulu ile gutwika nebeta muno undu wa keli serikali ni yelo manakana kana kena aki ya Kisomo actually katiba kaitu kiasu na kaitiete mwanya onomwe withie pe kana katona kwemwa ni Kisomo nundu wa kwa school fees kana kwithia kabwa bwanitwe kileko school nundu oundu faith wa nena musei aka connect na kana no kamutabi nake musei ni ethe na wisdom na nienda unena nesa ni kana uelewa musei kana katuwe we nako na ethia ni kindu watagwa ni kana na no thi ku approach musei mwalimu undu wambe nomba komanya kana wecio kaingi utia kana kauna chao na mwalimu na ethia pe muthuku wa thayo eta wa mwalimu nundu ethio kathi neteta nuisi mundu eteta mundu wa kunone andu na kelele mwingi ndaeta usungi mabinda maingi mutani asia mwina wo no wo wicio kaingi itwa wa mundu la innocent nake ni mwana kumusio nake ena wia wake wa utedia serikali yende na umutethesia na be kindu chane noa ni faith kana it is possible kwa mushei uombe kusomethia kwambi ya kilikone na kwambi ya kwendani kwaku we mwene nundu ethia kana wakanenga maana 5 na niwisi nukwatangi mwa Yesu waile kuthi sukulu no inena na mwalimu na muyewa na wenake amicable uteo musukumia nundu ndo musukumite nake no wosukumite mabata alama Nthini we school na Mathina alama mumetetina no se kwithia we na approach nzeo ila watu wa mwana no inena ukwati waku ndu gitata weana nondu we tayari kila kingi serikali ni ile kumanyakana ethia ni akia kila kana kethia na Kisomo na kaisoma nesa in a comfortable environment maile kwithia mena superficial jikuya maskuluni ikumanyikana kana ningia baby ndakwa inspection uko na andu moka ma Kisomo na maye alimu out mambe relate na siana nikana mama na isiana hii iyo kuende ya le nona ate waita yu ni wa mwana mwalimu ende na kwigali uko na andu malika nundu thayu ni wa mwana ethia mwalimu akona munene wake oka na yiwa kwa katambe one na chao na ziana kana yikala bayo ende na usomithia maje kala bwiti na jona maje kala bwiti na mama nike mwana serikali ni ya relax hii na yeka kweka inspection na yeka kwethukisia undu ciana ciobetia Mathina meana nundu kana kakeyelesia kama kanokie kwa mundu Veronica na kambia pastor ndumbi yawe advocate ya Kisomo jinenda uthilolu ndabye ne kata ninga ithi na akiandu ithia no soma kau mindoka kana kakulia ndiko beo mundu wigu apata wajo wa Kisomo na tika na kako na kana kauna organize metuki unduka ilosi ka school na nalika ngusu kana kamina usoma katika kila mundu gwambe ko ni ka community ka soma lakini ilaga na musi tulekanila sana musi na kaitwika west kata ilo twika west ko the government na the community ni ile twithia involved niwise nina umiwe mwana omwe mwikuyo ambiye pastor kabeba tenduo indi wendia na mwana ndo anuma nina isitwa title ina ndai ambia ni ngota pia you invest a lot on barriers more than education nundu wewe budget ya madhiko ni milioni milioni ile kana milioni 3 aya weta na karambi kaka na kasome in fact ona ya mundu kwa thangilio
no mbaka attitude situ sipenduke no wanda nitakimwe yezu wazia yakayo akumazike nundu wamanyie there is a lot of concern ya ukelea kimba nundu tuyekala na simba lakini ona tukwetu in fact bebata munene wa priority tukikia priorities sia sindu uithie Kisomo kitu nthini wa kamba witu kila mundu wothe kililikano ni chapenduka choka nthini wa Kisomo ona to invest nthini wa death we should also invest on the living nundu twa makwiko tuitinda tuketee serikali na tuitinda tuketee musiei na kana nikakuwa pai mundu kwenda umanakana ke akakuwa hata ayakana no katonyo koma na kufiti kakakuya nyeko nini kuiwa skulu na nikulia no ndethesia na wipindu kuikia mwenyu no wizikana no ndu na nteria kana kau aikiamye yisu no neze kana na mwana wa kana kuno wakawa nundu kethikezi kumbe nyene wa mana ndi mundu na concern nakwa kana kauna weta ka title 21000 na ila tane ni na mwalimu na mwana ikweba in 3 phases na mbitikile kana kasome ekai ithio ndetone serikali nundu ni ithie twithie na concern ya mwana ni kanaso atuike kindu. Wow. Bishop Mala ndatike mwetu nenga musesia tekom kenda tumine kilungu kindu kila ndo na kuweta ni kana wamina kuinvest kana ni iolua Kisomo manya kana wa invest glory na future ya musi wako tuni jodo no weta amen na ndi mwikuza na kiweyo kisio tuko mana wake ili ukite asante musia isa ni kuendea kiweyo cha kwa ila Tiwanesta.